yebare munonga iworiyo natureba hano ya Tayari West Television tukusima kandi tukunda munonga turyo mu district ya Kagadi Ndonesimas turyahabwe kandi tuyatungo mu gisho kubantu tuganiraho na chairman C5 honorable Tumusime Elgadi ndwendaganira anshonga zebyo bwegese atandikire hururu yo kureba ngo amashomero obwegese bwaza aha mutindo na munonga amashomero ga government yabira haruma irrigations ngwara amashomero hagaruka cyaginga sente zirengeserize munonga kandi gakubire gari agabona abashome bitu kandi ezo irrigations nzereka ngo nabamwe bana babiro bundi nibabasa kurugoma amashomero ahabwa fees ejo mpango bitu ndwenda tuganiraho na watugambire ebikwekwetebe bitandikigwe ekigendererwa nikiha kandi byahikankahi tubitebereze muke bikwekwetebe reka yakora hari kutureba Tayari West TV kandi atugambire bikwekwetebe byahikankahi bitandikire nkahi chairman twakwaki abaturikiza n'abakutureba amazina ndi Tumusime Elgadi kandi chairman C5 Kagadi Elizoba nacamu kutandikaho ekikwekweto ekyo kureba ngo naraba amashomero gona kureba imbere ezigarukuramu hakuba no manya kunabe nindonda karuru. It is one of the main factors zinarondera karuru kugira ngo abana bona babe mu mashomero kandi bareke kubateganisa kubabinga. So kumbire cya katanu ndi mu rukiko hagira whistleblower wansindikira message yangira ngo Kabuga Primary School geri muri Muhoro Sub County barikushaba abana mitwaro 30 aba P7 kangu babe mu boarding. So Elizoba mukasheshe nakerayo kureba if it is true or fact finding akwanye tinchiraga kwenda kugenda harugambo echo mugisha nashanga ngo it is not true nashanga ngo yatari mitwara 3 konkana westire mitwara 18 nazo ni sente nyingi kugira ngo mwana abe mu boarding wa P7 konke kirungi kiringu tibarazijema. That is what was very important. Tibarazijema era kandi kunabuza bangira ngo namazima abana abamwe bali mude abatakuzibasa kabanda abandi bali nkaye bali mu boarding. So tinashifo munonga kandi kindi nashango hari abana babiri abatari kwega kandi already ba registering konkana ashaba headmaster ampe report era kwatali abo bana kureba ngo twayetegereza ko namazima ecyabihire mu ishomero niki. So ebyo nibyo nari kuronda konka ndenda kuikara ndakikora every morning during weekdays kureba ngo na jezaho kumanya amazima agari on ground kureba ngo abana bitu babasa kushoma but nekira bateganisa namazima nka education system tuli very much challenged kugira ngo atitu n'abashomesa baramara konka kandi police ya government aragira ngo buso kubingaki buso kubingo mwana ninga actually buso kushashura konga tinyonka nkahindura munagira ngo buso kubingo mwana aho kugira ngo ndamanya embera ziri mu mashomero urashanga ishomero lina abana abegisa bashatu with P7 urashanga ishomero lina abegisa batanu with P7. So cyamisangu abazire baba baterwanireho bakashashurayo akasente kace nikwe kakashashura abegisa bamwe abatari mu mushomera ba government. Cyamisangu at one moment abana baba bari mu kirasi batine omwegesa konka ikinda bashaba kiringu nobuho bahaliho arrangement ninga embere yo kugira ngo abazire ba supporting ishomero konka kitateganisa okuza ishomero ko mwana. Actually nobu nabani addressing abana hamwe na administration hamwe nabashe abazire ababaliho nabagambira ngo akasenta kibarashashura kareke kuteganisa umwana w'ishomero because bashashura akasente kakalimisa abana kwega kiramisa karaka umugasho wanyitegereza. So haba hali arrangement yakasente bane 15 no mutwaro ibyo ne byabazire tibiri by'abana. So umwana ashime kubarije ishomero kandi akashoma hati no umuntu ari gukora cyane kumuteganisa. Ubwiro bwinja bebembezi batwire batandika hebikwekwetto nkebi bitamuherwa byo natubora kurebe bijuma bibyayana ekikwekwete kitukitebereze muki. Of course nakirugaho cyamanyisa ngo manifeste yinashabira karuna ndanakora ki nagiruka abantu nyunka bagame ndi kuronda karuru nkabagira nti emyaka 15 ndenda kureba ngo abantu nabatahamani kureba ngo buri muntu yatwara mwana ishome aho kuba habwaci turabatahamani abantu abazire bamwe baramanya mu gashogo kwega
bati mu myaka 15 egiye turaze kuteka amani kugira ngo abana baza amashomero turamanya mu myaka 15 abana baraba bagira ishomero nibo baraba bari ba mama ba nyensakare hati yaba ya attaining at least basic education in K7 hati ogora ari umuntu aramanya mugasho gwashi mugasho kwega so in 15 years ahead turamanya ngo hururu yo kugira ngo tujema abana kuzayishomero erija kuba tutacha yine amani abo kuba already buri muntu arakora cyaramanya umugasho gwashi go kwega and 2 ebitwire birateganisa munonga bibire ngo twatura jango abana bazenkahe abana baze amashomero tikwe kongo bugama ngo abana baze amashomero ahikayo bamubinga so headmaster yabingo mwana kiramisa ngo yamubinga on behalf of the chairman LC5 on behalf of the DO so on behalf of every leader alinkahe ali mu leadership system so itwaturagira ngo busa kubingo mwana wanyetegereza nikwe abana baze ishomero abana baruge mu byaro hatine ekira bateganisa cyone kureba ngo yaguma mu ishomero era next year ndi kucira kugambira abantu nti next year twenda kutandika kugira ngo umwana tumukwata umwana yali mu cyaro tumukwata no muzire we so we want all the children to be in school as long as you are below 18 years so abantu bagire kuguma no bahame mbo kugira ngo ejure yitu atandika eraza guma pake myaka 5 kozeshi ehwirika era kandi nyo abantu ngabagame mu myaka 15 entebe nena babe baginde cyane kwe ndebe ngo ibintu bimwe nakoraki nabitereza kureba ngo kagari yakoraki yaba amuramu okay bari yes reka cyamani tumurekurira hagwe inshonga yakireka cyakutwine mu program eji bitukandi twakusima mnonga ye bari watwegitaho yanaterera muto cyanshonga ibyo bwegese na nembiri ngo yibariyo ni bateka ukora ngo ibyo bwegese byatunguka mu district eji Ndonesi mastudia habwe